Džamal Al-Dura okružen je s 10 svoje dece. Ipak svaki put kada pogleda svog 12-godišnjeg sina i njegov ožiljak na ruci, seti se onog kojeg više nema. Krajem septembra 2000. on i njegov drugi sin Muhamed našli su se u unakrsnoj vatri između izraelskih snaga i palestinskih demonstranata. Ta slika je najtragičniji simbol palestinskog ustanka. Džamal je pokušao da zaštiti svog sina, ali kako kaže, ubio ga je izraelski metak. Muhamed je bio pogonska snaga naše porodice. Bio mi je najbliži i najdraži. Na donjem spratu jedan zid posvećen je Muhamedu. Jedan od Džamalovih sinova sada se zove Muhamed Al-Dura. Ime je dobio po bratu kojeg nikada nije upoznao. Roditelji mi govore da ličim na njega, da se ponašam kao on. Muhamed je poginuo na ovom mestu. Izraelske snage bile su na ovoj strani, a palestinski borci tamo. Muhamed i njegov brat stisli su se uz onaj zid. Ovde nema dokaza o onome što se dogodilo. Zid je odavno uništen, ali vidite da je ovaj put danas gotovo prazan, zato što se Palestinci plaše izraelskih vazdušnih udara. Na 1,5 kilometra odavde izraelska vojska napala je nešto za što je pretpostavljala da je raketni lancer. Za porodicu Al-Dura vazdušni napadi su još bliži. Jedna granata udarila je 20 metara od njihove kuće, druga 50. Nakon eksplozije u daljini, Džamalova ćerka priznaje da je preplašena. Da li si se navikla na eksplozije? Za stanovnike Gaze, one koji imaju dovoljno godina, ovo je treći sukob u poslednjih 6 godina. Tragovi napada vidljivi su i na Džamalovoj kući. Krajem septembra 2008. godine, kada je granatirana kuća njegovog komšije, raznesena je Džamalova kuhinja. Obnovio ju je. Ipak osjeća da svoju decu ne može da zaštiti od novog rata. Naš narod nalazi se u ovakvoj situaciji. Naš narod krvari svaki dan. Ovo nije prvi put. Nije u stanju da završi rečenicu. Bol zbog izgubljenog sina i dalje je prisutan. Nikada se nije oporavio. Palestincima su djeca najvažnija na svijetu. Dok god traje okupacija, bit će ubijanja. Dok Džamal govori, na plaži udaljenoj svega nekoliko kilometara, izraelska granata ubila je 4 palestinskih dečaka. I te su slike obišle svet, baš kao i Muhamedove.